Twongeye kubaramutsaho bakunzi ba Master TV One aho muherereye ku migabane y'isi itandukanye. Uyu munsi ni tariki 25 z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'ibihumbi 2025. Tugiye kubagezaho amakuru y'imirwano ibyukiye mu misozi miremire y'Imurenge mu gace ka Gahwera. Iyo ni axe yo kwa Sekaganda, niho habyukiye ibitero bikaze cyane. Indi mirwano n'ubundi uyu munsi wa none yabyukiye aho bita Inyawaranga, aho ngaho ni mu ndondo y'Icabijombo. Inkuru irambuye, nimba uri musha kuri Master TV One ukora subscribe kugira ngo uzozosha kubona amakuru yacu ku gihe. Uyu munsi mu gitondo c'uyu munsi wa gatanu mu masaha ya saa 12 cyangwa se 6 za mu gitondo muri axe ya Gahwera habyukiye igitero gikomeye cyane. Iki ni igitero twari tumaze iminsi tubabwira, cyarimo bwitegurira mu bice byo mwibumba ndetse naho bita kuri Nyabibuye. Aha hari amapozisiyo abiri akomeye y'abazalendo, ariko mu minsi ishize mu nkuru twagiye tubagezaho twababwiye ko zabashe kwakira abasirikare bari ku gihumbi bavuye aho bita Ikirembwe. Aho ngaho ni mu Mushasha umanutse epfo ya za Rurenge, epfo yo kwibuye. Benshi bagenje gusura muri biriya bice bazi aho bita Ikirembwe. Ibi bitero niho byaje biturutse, baza kwigaburamo kabiri. Bamwe bakigwa n'abazalendo bari kuri Nyabibuye, abandi baza kwakigwa n'abazalendo bari mwibumba. Bari bamaze iminsi myinshi cyane bategura bino bitero. Mu nkuru zacu z'ubushize twari twagiye tubibabwira. Iki gitondo bazamutse imisozi ya Ganja aho bita Zabwarara, baserukira aho bita kwa Sekaganda. Ubu imirwano iri mu irango ryo kwa Sekaganda, aho ni imbere mu Gahwera ku musingi uja za Kivumu. Ni ukuvuga ko ari hagati ya Kivumu na Gahwera niho imirwano irimo ibera, ariko abanyamakuru bakora muri kano gace bavuze ko twirwaneho ihagaze Bwuma cyangwa se ihagaze Kigabo. Ibitero bigabwa kuri Gahwera si irya mbere si irya kabiri. Gahwera kuva umwaka wa 2017 kugeza kuri none bamaze kugabwa ibitero birenga 60, ariko ivyo byose nta na kimwe catumye Gahwera isenyuka. Gahwera nubwo ari abantu bamwe na bamwe bagiye bayihunga, ariko ubu nyine Gahwera iracatuwe mu bakomite, ku musingi, mu banyenganji no kwa Sekaganda n'ahandi hagiye hatandukana. Hose abantu baracahari. Gusa iki gitero caje ariko kugerageza irya nyuma kireba ko cabasha kwirukana abaturage muri Gahwera, ariko abasore bo mu Gahwera cyangwa se abasore ba Minembwe, abasore b'Imurenge, ba Mibunda, b'Indondo bari muri karagace ntabwo bemera ko umwanzi yongera kugera mu muhana wa Gahwera. Andi makuru twakiriye tutarabasha gutohoza neza cyane tumenye uko imirwano yayigenda, ni imirwano ibyukiye aho bita Inyawaranga, aho ngaho ni mu Cabijombo. Mayimayi ibyose naho ihagaba ibitero. Mayimayi ivanze n'abasirikare ba leta kubw'ubufatanye na leta y'u Burundi bahagabye igitero. Twari twabibabwiye ubushize ko hari ibitero byagiye bizamuka byinshi cyane. Kimwe ejo bundi mwarakibonye ubwo cagerageje gutera mu Bijabo bagisubiza inyuma. Twari twabwiye ko cazamutse kiva mu Mushasha kwa Mbogo. Iki naco n'ubu twamaze iminsi tukibabwira nabyo muri ari amashamba yose uja kurenga hari ibitero bikomeye byabiza bishaka gufatikanya n'abazalendo b'Indondo ngo barebe uko iratere y'Icabijombo cose bayigarurira. Rero nuko bimeze. Andi makuru mu Mikenke isasu nturiravuga, ariko umwanzi yagaragaye hafi na Mikenke naho. Gusa mu makuru yacu y'umugoroba turaza kubagezaho uko mu Mikenke byifashe, tubaheze n'amakuru y'urugamba rwo mu Gahwera uko rwagenze. Gusa icyo twizeye nuko twirwaneho n'M23 bari muri karagace barakubita umwanzi. Turageza mu masaa 6 umwanzi yatawanyitse cyangwa se umwanzi yababayise, kuko abasore bari ku rugamba baza babivuga. Tukaba tubashimiye kuba mwemeye kubana natwe kuno mwanya w'amakuru.